joto no lamsogo friends nirokni bagwi tini update to faijak private job ni hinkhe tini update sokphaiya je government ni tei sokphaimani no tini ke nai nelene nirok channel o katal ko hingke subscribe khai tonglaidi nirokni bagwi omo haike tele update nirok nugani bagwi hingke phati nai nelene government job ni no ang nirok no samani tongo district court ni tui joto district ono sokpaini kaisa ngi samani tabo joto district ni sokpaiya khofane khwai district omhai sipahi jola west tripura omhai joto ni koplonai tabo koplo jak ke west tripura ni bo date 5 pe hate 23 jora pone date tongmani nge omhai kene kaisa ke sokpaija tong te kaisa nge 27 jora onoko district ni hike nge tini hike khwai district ni sokpaija legal district legal service authority ni tei bukhakti sokhai mane omhe kaisa court ni ne homa ayakeba court ni ne district court ni je interest tonai rok apply khlaidi 8% ke apply khlai manai te graduation rok apply khlai manai jane ja post na ai khlai manai inge je ni rok ni district om haigo thangai district court o thangai apply khlai manai inge pari nai nelene advertise tinini application are invited from intending candidate in the application form inge na je bono na yagi sing post no nalesinai tati tonai jat inge deputy chief legal aid defense counsel hingke tu chona khorok ni vacancy tongnai te nirokni qualification tonga nangnai practice in criminal law for at least 7 years inge nirok ni omhai experience 7 years criminal law rongni experience tongke omhai khalemani te excellent understanding of criminal law omhai tonga nangnai te excellent oral and written communication skill bahai tonga nangnai inge true understanding of ethical duties of defense counsel ability to work effectively and efficiently with other must have handled at least 20 criminal trials in season court inge IT knowledge with proficiency in work bahirok knowledge tongke apply khlai manai te second onke assistant legal aid defense counsel ni onke bo same bohaine practice in criminal law ni onke 0 ni siming 3 years onke apply khlai mane 0 onke experience kri khobu khlai manai je practice khai tonai ro engete office assistant onke joto khlai manai je graduation BA BSc joto apply khlai manai roke te boni knowledge mahi sa nai lene basic word processing skill and ability to operate computer and skill to feed data omhai tonga nanai knowledge te good typing speed tonga nanai omhai rongke ni roni je file maintains rok khai ni nangnai bahai knowledge rok tongke apply khlai manai te pion ni go hangke minimum 8% ke apply khai manai salary ke 10000 manai te office assistant hai ka clerk ni go ke 15000 ke rang ro janai omo kaisa contractual post ngete nai lefine the list of eligible candidate for all the posts will be uploaded on the official website no name omo kaisa form hinke je omo ne tang notification hai ke ba advertise no bro ni official website o upload khai rajan ni bro ni website o hagi banai maga hai ke ba Tripura high court ni website o ba hawi nai mo bro ni district court ni go website hai ke ba Tripura high court ni court o ba bro ni website o ba joto na nugui manai or jaga hawi nai ke jomo notification o full nugui manai inke or jaga ke exam rohi roga na ya interview pai na or jaga selection nai inke je interest tonai rok joto na apply khlai di nirok form no download khai ge offline apply ma khai nai bro ni office o thangai inge bari te next na lenai amga kaisa Tripura joint entrance ko je porikha ronai rok ni bagai notice inke PCB group rok ni bagai sokphaija je registration ID by login khai ge allotment letter download khai ge na gani bagai orka saklaijak tongmani 21 tarik ni siming 21 tarik ni siming no omo chengjak mani inke ni rok 26 tarik jora omo haike download khai ge na manai inke je
omhai joint entrance ni go apply khane rok ke khai nirok nalai di je PCB group ni go nanai rok ke nirok surrender maro nai omhai ta ke je nirok kaha ke nirok ni login khai nai nyalai di hai ke nugui manai joto ke pari next nali finai engagement of the manpower for the externally age project in forest department amke kaisa project department ni under ro government ni under ro nemo samung khlaijana forest ni under ro project kaisa inke post ni bumang khoroksa najangnai program manager khoroksa najangnai jaga post ingete associate program manager of khoroksa amhagi vacancy najangnai pura details ni bagai ni rok pro ni website hainai di forest.tripura.gov.in hi search khainai di 31 tarik jora offline apply khlai manai broni office thangai 31 August 2024 jora nirok apply khai manai somoy asuk jora tong inge broni office thangai apply khlai di asuk jora nang sinai tin update inge channel wise friend krengai tongla different song nirok omhai kene daily update magani bagai o private job ni ko hangke nirok omhai kene de daily update ni ko hangke je pura omhai kene update manai government job fan sopai thang eke private job fan sopai thang college ni update fan sopai thang omhai kene nirok nugui manai inge nirok pen chana share khlai de pro siwi pro information magai apply rok khlai mana bagai inge te je NIOS ni nos ni bukhak te nirok exam rona hi wansokgui tonai rok dai din amai krwngdi hai kene nirok percentage kabang magai omhai ke result kaham manai inge te nirok friends ono bo salai de pro zero na hi wansokgui tonai rok pro exam rok pass khai ani bagai inge friends ong tin update asung sinai joto na Hambai